Egira aimaa ngolikinot intomonok naarip isaen tekutuk ajo olale kitok loong'uesi le Maasai Mara toloontoluo le Narok. Tialo larewak anapak loonkiri selimu ajo ore enkumoi enye naa kenyok naleng ajo maitoosho lomon pee meitasimaka ainyang' nena masaa enye. Ore egira aibalakinye Paran TV kulo omon nena tomonok netejo keyieu naaji nejing'aki erikore natii atua nkishu natesiokinoto peetumi aing'uraki ninche orkerreti odede otum aasishore tina ramatare enye osaen amu ninye naibung'ita enkishui ormareita lenye. Namanya emurua Sikinani. Naa egira iltung'anak laa ore orkasi lenkai likiata yiok lemukunta ang' naa kulo saen lang'. Ninche kidupore yiok, ninye edupore enkerai nikiata, ninye isumare, nepuoyie University, nedupore doi nkishu ang'. Amu enibung'ita ilo ale naa ninche kilapunye. Neekita yiok shida entoki nabo nikinyamal naa esiai olderefani. Amu ore peekiboloki olakimbai oldirisha nejoki olderefai noo menyikaki ake. Olowuaru keeta ninye enkai naa ore peekipotoo olajing'ani otaporoyie mibaya enkoni ilo. Neeku ore enyamali kiata yiok naa enele saen lang' orishie yiok ilderefani pee mikintoki aikaja aamiraki nkera ang' aisumie. Kisumie omeshomoita noo University. Neeku ninye dupoto ang' amu mikiata emukunta. Tenikidumu enkomerai olashumbai mpaka peekinchooyo pee meji ake kiwaita aapurisho. Neeku ina faida ang' oshi incho yiok kulo saen faida ang'. Ata nkishu ang' saai tenakata netaa apa kulo saen nyoo faida ang' amu mikiata emukunta. Nikisumie nkera ang' nepuo nee University. Neeku ninche oshi yiok kiturito aitaa emukunta. Neeku enkoitoi sii yiok kiyieu pee kitum nikiimie kulo saen lang' peepuo nkera ang' dupoto nepuo dukuya. Eibalie naa nena tomonok enchorere hoo duo netadoyie taata Paran olashumba te Maasai Mara kake eton ake etumie toki ina siai eripare. Ore ake eyia nejia neitukuja orbarnoti obo oosisho tesiai enapare olashumba tilo ale le Maasai Mara elelero peenyok aibung' nekurraki isiaitin enye tialo dupoto enye maate. Ikilikuana sii oleng'enai erikore e kaunti e Narok narikito orgavanai Patrick Ole Ntutu peetum ake kop iyieunot enye paa tenaa keeta naaji enaidimi ataas peeku keparan siininche kulie kwapi naing'orieki ng'uesi tiatua olosho le Kenya naa keeku ene dupoto. Aji nanu James ara oleng'enai aasisho tenewueji oo Sikinani aasita esiai e guide kundarin naa ninche kiata aasie oshi ena siai e guiding. Olee naa sidai oleng ena siai kake eeta eng'iriata iyiolo ajo meeta oshi entoki pookin nias oltung'ani nitu ing'as aipimu kake mpaka ore entoki nias ata ninye eramatare toonkang'itie naa iasita pooki toki itipika oltau. Iyiolo taadoi ajo ketii ngolikinot tekuna tokitin pookin lasima naake peetai niimaa piitumoki naake oltung'ani ataa naa oltung'ani letipat. Matonyok kulo lewa tentoki pookin niasita oltung'ani amu meeta doi oltung'ani lemeeta enduata enye kake ore te pookin iasita ina niasita taasa iyata naa ashu enduata apake niata. Itisho etii pooki toki. Neeku maten impolosi maape aing'uraki ate nikiaku iltung'anak letipat le taisere loisiligayu tung'ani. Narok County government narikito gavanai Ole Ntutu peendelea aibung' iyiok impolosi nibung' iyiok inkaik neutaki iyiok kulie sidain ashu natii tedukuya enewueji nitoki aibung' iyiok maipik enkae roruata metaa metemara ake kiasisho nikintoki ailep aapuo mpaka neeku kipuo noo Nairobi nikipuo noo Amboseli nikipuo ata noo Nakuru. Ayaki kulo omon tiatua Paran TV. Kaji Enkarnai Stephen Ole Ntayam.